Rekaman ledakan dahsyat pada howitzer M777 Angkatan Bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 25 November 2022. Di Donbas, kekalahan militer Ukraina kembali terulang. Howitzer M777 Ukraina yang sedang beroperasi seketika timbul ledakan dahsyat. Ledakan itu terjadi diduga akibat serangan artileri yang diluncurkan pasukan Rusia dengan bantuan UAV Orlan 10. Tampak dalam rekaman kobaran api dan kepulan asap tebal yang membumbung tinggi menjadi bukti hancurnya howitzer kebanggaan Ukraina. Dan lagi-lagi insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang diperoleh pasukan Ukraina. Оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектами энергетики. Танковой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шевченкова, Танковского, и 57-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Казацкой, Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила военной техника 100 единиц в двух районах. В ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы, Харьковской области.